Ibuke nje le video iziphela uzobona kuzoba mnandi. Ngempela. Okay bafethu, mina bengimakela iMamelodi Sundowns. Uthisha wayo uMichael Gadoso. So zibhalile ingane zaseSandawana zaseNhlorokopha. Yeah. Hayi zabhala ingane bakwethu. Zabhala. Hayi zibhala ama-test awu2 nama-exams awu2. So ama-exam lawo ezibhala ngaphandle ko-Africa kanje. Abanye baye bethi CAF something. CAF. So kusuke kuyi-exam ke le sikibhala. Yeah. Then ama-test banokubuza Betway. Yeah. Ama-test ke lawo ama-assignment ama-homework. Yeah. Okay, so ingane zaseNhlorokopha sibhale zivivinye kawu4. So zibhale ama-exam awu2 nama-test awu2. So out of 4 games bawine ama-games awu2. Badrawa eyodwa. Bafaila eyodwa baluze eyodwa. So ba score ama-goals amangaki awu7. Ba consider ama-goals amangaki awu3. Sikhuluma ngenyanga kaJanuary masingane ukuthi iSundowns iMamelodi Sundowns iperforme kanjani. Siyeza bafethu. So lama goals awu7. Remember yaqala nge19 idlala ngeOrbit College sivula nje. Yeah. Bavula ngengane uAtasalesi. 22